Marinković, voditeljka emisije Magazin In, je o gorućim temama iz Bele kuće razgovarala sa Anđelom Đuričić, Majom Marinković, Marijom Kulić, Milicom Veselinović i Aleksandrom Nikolić. Marija nije štedela za drugarke, te je dala svoj sud o učešću pojedinih devojaka koji se ponižavaju zarad ljubavi. Oko čega vi žene vodite tihi rat? Glasilo je Sanjino pitanje, a Marija Kulić je svojim odgovorom spustila sve za drugarke. Oko polnog organa, poručila je Marija, nakon čega je Aleks Nikolić brutalno potkačila Maju Marinković. Maja ne bira sredstva da dođe do cilja. Poručila je Aleks Maji, a ona joj je brusila. Bitno je da dođem do cilja. Ja mislim da sam se po prvi put pored nekog pronašla, rekla je Anđela o vezi sa Zvezdanom, Slavnićem, a onda joj je Marija očitala bukvicu. Anđela, da li sve pored toliko lepih, zgodnih i slobodnih momaka treba oženjene i zauzete da traže? Pobunila se Marija.